A very good evening. Northeast window ki dialogue assuming tabi punamak po han bamakta da tong ki hosya le metong bramna punamak po taranok chobagaloy na ikok no na krumjari. Ngasi Northeast window na khana ni nindok bidong ta pagchari ba ngasi topic KZC to discuss popular government during MLAs SoO group meet. Hariba topic asini ngarang megi tang taraga humdogi numit yung ba matong pung taraga ni thoiga makhai taba matamda Kukijo Council gi headquarter lamkada punna delegates maudra na saruk yaduna ki resolution manga pass tawkre masida haiba warol tongan tongan ba ki resolution sida tongan tongan ba warol sing thamli khoigi haukiba megi tang taraga ni thoida su tongan tongan ba kuki ki MLA tarana Kuki Kuki organization sing punduna lakadoriba megi tang taraga mapansida mifam kani haibagi warol su thamli eduga ngarangi tang trahumdoida thoglaiba sigi cherol si KZC na thoglaiba cherol sida namu Guwahati da lakadoriba megi tang taraga taruk sida MLA sing amadi SoO group sing yauna popular government ama shemna gi matang da wari sanagani haiba warol thamli Hai pukachari ba topic asida khoigi tongan ba panelist ahum na saruk yabigani hari ba panelist ahum sakaminga kona na takchabugi tanja dong tang miyang phamna thamjage ahan ba de khoigi pabung KHAIDEM mani former acting chairperson pabung bu taram nokchari Thank you. Ani shubda khoigi oja and SATYAJIT bureau head UNI oja SATYAJIT kusu taram nokchari ahum shubda khoigi oja Dr. KIRAN YENDREMBAM social activist oja KIRAN YENDREMBAM su taram nokchari ngasi pukchari ba topic asida khogi panelist ahum na isa gi eba warol thambigani loina na isa gi achinba matam khara khajitang kaithopiduna hari ba topic asida isa gi eba warol kaya ama thambigani haiduna khogi channel bu support tobi bagi damangta hanna khogi panelist ahum pu thagat pongdok chari ngasi pukchari ba topic asida mari leina na ihan ba wang se ai pabung khogi pabung KHAIDEM mani de lak chake pabung na han tang megi tang taraga ni thoida su Kuki tongan ba pauche sing the headline oina dum phongkibada khaiba kuki MLA tara sina lakadoriba megi tang taraga mapansida kotuga loin den aduda natana tongan ba kuki gi civil society organization singa punduna lengak ama sembagi anaw lengak ama sembagi matangda wari sana gani habagi waro thamkre adu ngarang amuk hariba KZC sina amuk tongan ba ki resolution manga thamaganda masina mutang taraga tarukta MLA singa SoO group singa Guwahati da wari sanagani hari masida tongan ba amana tang taraga taruk amana tang taraga mapan oiri papung si kamaina yengbe Hoi. Hojike sarkar semba president rule suspended animation da leibasi aikoina hek torakpadi sarkar di semgadabani matamdu tha taruk changbara manga changbara ani changbara ahum changbara nongmata changbara masidi at any time da revok to yabanina sarkar semba haibasumati BJP gi apam oigani haibase aikoina khandana lai oibam je thokpa natana parpabu tawga adu de dissolution tawre adu ga election tawre haibasida BJP na Mangani habisi moine hena khangyaba misam praja mayam na khangibase digi moine hena khangdaurini maramaduna sarkar samba habisi ta kani habisi moine khangani moi oina praja na so praja ke mam lauribo khongiba discussion award da tawribo kholiba mayam sida hanigi ga menduna thaba kante tawbangamdaba orabordi madu president rule na hena phare achai koi samak yauna mod perimni Ado, aikoina pama president rule do adu mu oidreba tatatan aina haijaba champutta re harito kai ki dana chelaga som ongna badu oireba kai ki bidugi pot aduna asmasidi chelasi ani chelaga muk somna sawom mu onabi bab onna toreba adu orbordi mayamna pami ba chayama ni president rule tawraga fresh election tawraga adu apaba candidate khalna tawrasi kolasi Haibasi Prajana Pamnagada Ayambana. Adudi ruling party Hojima majority or the center the Supiriba double engine. The government chinati or Madupiriba partition the Yaroeba Mayamna Pamito. Right? I got majority lerimni Machi Betodana, no competence the Mighty Toki Banate, Tontok in Tozana Toki Banate, I could give majority Lena
constitution gi provision gi makada thabuk tobu ngamdaba khara leibadagi president rule tobuni for the time being haidorim na ba adoradi sarkar semna na ba mana haire atang hongdo wahudo khara haibani ko mai MLA kon ma thoine pi mama na tarama pan pi hibla yara adu koire president rule gi mamung sidadi MLA kon ma thoi somdang manakan hanigi adugi sarkar pari ba adugi yadaba group haitare asina akhoi romda sengbi akhoi mi bu chimi so lo haidaraga so popular government namal hen biu haibisi moina haire ba haibidugi matungi na torokpasida sambi patra thare sambi patra do akhoi nadi asma gu mamadi amaru oideda India gi ata state semada defense minister agriculture minister hadu minister ge adigi secretary general secretary ga direct achoba position da leiba masak nai be miyo en tharaga Jharkhand da Karai da Himachal da aduga Maharashtra da suniching madako te kaure asida choba union cabinet paiba ga tole ga sarkar semna bai da tawya ba ai koi chidana ma kan to nate habinate party ki North East ki yangshin na ba North East ki yangshin loi haitare na in charge mabu thare erga haipe yang cho irang do haidana tharak pagi mongdu maleba aide do ma dum la punda sarkar sengba do budi mande semna na gi paw lo budo kuki na kare hairi kana na kare hairi an to bu maleba adun sila pasida akhona khali sarkar ma me thagi manung da or khara chontarap su jun thagi manung da semuk pe ai haina khanma sida akhona pam damna mani ko semuk pe ai na haiba sida kuki choidana yaugane na khalreba mo ngam natraga ma kuki minister ani hanigi leibedo amar hum chatna boyna naga ge ani kuki ge ani gaina leibegi pot adu lakpanina moy ani yauraga tawani na khanba adigi chatok chasin yaba khotpi gi question am yangpa aduga maitai gi di tampak gi di khatang pung puchal chawba haidra majida kuki ma lakpada natra adu mum lakane haibeda yaroi gaina haiba mayam to hochindana organization amana kuki puna ma bheli da lakpa yaroi ga haiba potu de ko isdi leite hariba organization CSO singna chu adu na du mi ki chatok jasin yaba kan moi to rakadra hin to budi ga hajikti mathi phonga tangtra tukta adu da unarani tarama panda khanarani adu ma kuki jo leiba adu kangpokpi dana kotu na silaga ate CSO moi mayam du yaurage MLA singa sarkar da kal mai participate tawni koi kari connection thamgani haiba mayam sila ada mai ai da ina haningi di moi ya pam da di yauge yauro toro ade yaningi da moi thokpa ma hairani ko oibe ya da mayam chu hairakpa ya separate territory separate administration period da koi yauni ga ina hairaga adugi oiroi da da hairakpa chodum yai ko aduda BJP na center na manipur sida popular government bu semage hana bu khallaba oitho eaba hari mam do koral wala no adu toranu katogaran toranu sepa jamne se kona toro adu ma hoji dakalite toro sakar semo no ge chokwa toranda edisi da power pin na ba khanage somda panchayat chupi ge jara parase chupi ge adagi town mam sengbat na bo hona ba tauge sosanpur sengge kangpokpi sengge mole sengge impal sengge kaking sengge singba mayam lakana sobu sentang ama pige pramanbu themba noba dhamka mukpa themba ani sin toraga kuki jogi lamento en singse masi center ni ira na tekal to ngamne aba tawda be wani tawda be zamatan no be yarbu ne ga hajen naraga somda thabuga te di chingi ba manipur gi damta pungkhae ma pungma nongma da ngakhtang thadabirabadi soidana oiba pona ba ira laidrane prime minister na kuki jogi MLA mam da lawayo mana ko buda chaloidra ai di passion nani lemo bo kuki jonna ta BJP ge legislature punamak lawayo ai na haibada noi si to ba te da di manu manto daroi ni pu thogai beda bela lakani Maitai gi leiriba naga gi leiriba pangan gi leiriba mayam duna mai horakani juna itin gi double torakanu oithok tabani torakanu manipur gi maira pai bi haibam se leirimi aduna blood bath horakani pithibini yangakani adu noi du yaroi adu sarpudi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ADCꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ADCꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯁꯦꯕ ADCꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ 30-40%ꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ BJPꯒꯤꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ BJP 63ꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ BJPꯅ ꯁꯦꯝꯖꯒꯗꯕꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯌꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯕꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗ BJPꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ BJP ꯋꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 63ꯇꯣ ꯀꯧꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLAꯁꯤꯡꯒ SoO ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯄꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯩ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯋꯦꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯅ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ BJPꯒꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯌꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ나 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯝꯕꯣꯏ ꯍꯥꯕꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯅꯪ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯇꯥꯟꯒꯅꯨ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯒꯦ Thank you very much, Pabung Thagachari. Makhat Chathajabu in a Oza Satyajit Laksage. Oza Satyajit Nasigi Pukachari topic Sida Masida, MLA Singa, SoO Group Singa, Tang Taragataruk, the GOVT, the Unagani have a Warwala Mayauri, Tongan Tonganba key resolution Sida as a Pabung Napan Bigiba, Quigi Article 239 239A Gi Matung Ina Asagi Union Terry, yes. Si su piga da hai ba amsu yauri ozada ina lakchani o phamdi hariba popular government ama sembagi siumba khongthang ama lakpa sibudi yam positive oiba khongthang ama ne haba warol di thamjani adumapu hariba BJP na hena koi 37 laiba sida makoina semgadabne haba maksu pabungna sudum thambiri masida hariba simakta khogi SoO group ka wari sanabagi si yam thoina mathau ta dabra haina khale behind the scene karigumba kharadi leire hauji lotion bangam daba chahi ani hansalappa sumba conflict sigi marumda haidi popular government ama lengak ama semnabada masida SoO group su wari sanaba yawani haiba simaksu something karai jaga kharada contradictory emakak yawgi mami tari oza Satyajit kari thambini कोई हंड्रेड की आजू लागते दिखा रहा पहलगाम द कोई कनो अटैक तौर पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अकोई जे टेररिस्ट की मखा द लेबर यादी है ना कोई ऑपरेशन सिंधु तौरी ने yes yes अकोई नौ जे हाई से ना इंडियन चावल इंडिया की डेमोक्रेसी इंडियन सिस्टम से मसले पार्ट से ही मंगा की अकोई ने बर्डिक पी दना बोट तक दना पैसा चंगना इलेक्शन तौर का मुझे पावर से चाहिए मंगा की अकोई तो मुझे सिनाक्रम ने प्रजा में आम मणिपुर की लाख कुंठा दगी ने फूसी ना मुझे अखोई हंतकी मथंग लाक्चब चही मंगा सिदी सोमना अखोई वाखन पुथोकपीदना अखोई वाखन ngangbiju haina adubu haiba singse freely thabak tawhandana mi kharna adusu terror group kharna makhoi da dictate tor abadi madu India democracy se
मसक थीहनबा इंडियन डेमोक्रेसी मराई चाइथाहनबा मधु अखोई प्रजाना मधु अफब खोंथांग नत्ते हाइबसिमा आई हाना थमजगे मथंगदा अखोइना हाइफेट सुम येंबा याबसे अखोइगी हौजिक चथरइबा खोंथांगसे मसे इंडिया की डेमोक्रेसी मु अखोइगी कानारम दाइगुंबा कैगुमा लोरम दाइदरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अदुगी आर्टिकल मखादा अदु पियो सुम हाइबा अदुबो मखोइना तौरि मैमसुदी इंडियन सिस्टम इंडिया की लेरिबा डेमोक्रेसी अखोइजु इंडिया की मखा लेरिमेना इंडियन डेमोक्रेसी की चनबगी अगेंस्ट नी हाइबसिमा थमजगे यानामदा मखोइगी से डेमोक्रेसी की अगेंस्ट नी डेमोक्रेसी की मायुक्तनी हाइबदी करिगिनो हाइमतमदा प्रजाना अखोइगी सा हाना थमजखिबदुना चाही मंगा वारी सानारगा लयु हाइबदुगा सानददना मखोइना सानरदी मखोइसे कनानि इलेक्ट तौरिनो मखोइसे कनानो हाइबा प्रजाना हां कदुनेबा अज अखोइना हजिक अखोइगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की मखाद लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन मैम सी मरद सुम हाइफेट कनानो हाइसे तपेट येंगसेबा यान हाना अखोइना येंदोइसे ऑर्गेनाइजेशन अनि सिगी मखादा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मखादा मोइ मसिंग खर लेरमबनी अदु हाना याममदि एग्रीमेंट साइन तौबदा तरामपन कोना एग्रीमेंट साइन तौर कांदा कुनमंगा मसिंग याम खला इनेबा मसिंग यामबगी एग्रीमेंट सी मसी अखोइना हाइबदा एग्रीमेंट अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा साइन तौनबा एग्रीमेंट हाइबसी मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नति अखोइना हाइजे मणिपुर गवर्नमेंट सु इन्वॉल्व तौई मणिपुर गवर्नमेंट सु इन्वॉल्व तो कांदा मणिपुर गवर्नमेंट गे करी ओपिनियन नो हाइबसी अपतुंग लौसेबा मणिपुर गवर्नमेंट ना पॉपुलर गवर्नमेंट लेरिंगाइदा मखोइसे मसी सस्पेंशन ऑपरेशन जे मोइना कै अदगी मणिपुर की असेंबली नसु यादे न कखरे अदुना ताकपदी मणिपुर की असेंबली मणिपुर की प्रजा की मुहुत सुलिबा असेंबली न यादे हाइबो ऑर्गेनाइजेशन दुगा मोइना यावबा ऑर्गेनाइजेशन दो मोइना हाइरपद अखोइनी इनगदरा मदु डेमोक्रेटिक ओइब्रा हाइबा अमा इहान हाना लेरे अदगी मथंगदा अखोइना येंबसिना अखोइगी मखोइना सुम तौरिबसे मसी अगेंस्ट पीपल ऑफ कांपोपी अदगी चुराचानपुर मोरे अदगी मखोइगी कुकी चिनाउसिंग तारिबा मफमसिंगसे मसिगी पीपल्स के अगेंस्ट नी हाइबे थमजनिंगे मसी कैगिन हाइ मतम हजिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज अखोइना पाखतनिंगिबा मयाम सम समना हाइरबदो ओजा हाइरो अदगी स्कूल हाइरो डेवलपमेंट ओजाना थम्बिखिबा अदगी ओजा थाजंगदबा अदगी लारिकी तमगदबा मसी मयामसे मोइना थिंगगा थमेबा हाइदी मखोइना मसी अखोइना कैनो करिगुममगी नमादा मी अमदा चंगहंदना मखोइगी तौरिबा एक्टिविटीज तो खुद इलीगल एक्टिविटीज ने हाइनी हाइदी तौरीदुना मखोइना सुम लेकांदरा मफमदुना मीसिंगदो नोमै पीदना अदगी कैनो तौना तोहनबदुरी इलीगल एक्टिविटीज ने करिगुंबा हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन अखोइ ngasi पल्लिबा खनरिबा मयामसिना लेबाक्तुगी एजुकेशन की हेल्थ की मधु खनब ओरम तादि अफबे खोंथांगनी हाइबदु अब थमगदबा अदि मथंगदा अखोइना मु येंगदसिना मोइगिसे अखोइगी लेबाक थुकाइ भाइबसे सिडिशन याम फतबा थबकनेबा लेबाक थुकाइगे नखोइ मणिपुर सिददि अखोइने खितंग वांगामबदा सोइबदा मी कया थोइ मांगखबने मणिपुर सिददि थाइना अखोइगी थाइना मणिपुर तौकान फि इनकाउंट सिरिबा कैनो वाहि खरा सोइबु कैनो इरुबगी अगेंस्ट द सिस्टम कैनो हाइरुबगी खोंथांग अमा थारुबदा फि इनकाउंट दा क्या सिखरबनी अदुना मणिपुर थुगाइगे इंडिया की डेमोक्रेसी की अगेंस्ट चटपा सिदैसेदा सिटिजन की चार्ज अमा अनलॉफुल एक्टिविटीज की कैदा तौदबसे मसीमदि खरा सोइ हाइबसिमा मथंगदा अमुक थमजगे अदगी अखोइना मथंगदा येंकांदा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसे हाना तारमदबो ऑर्गेनाइजेशन मचा सुम पोकथोरे हाना मखोइ सिंगसे मखोइसे कताइदे थोलकपनो हाइबसि येगे करिगिनो हाइबतमदा हदगी पहलगामदा तौरिबे ऑर्गेनाइजेशन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसीदि लश्करी ताइबा पाकिस्तान दगी लेबसिना मागे मांगा ममिंग अमा थोला लाकपनी अदुना अखोइने ngasi ngangnariba ममिंग अमा ओइगेरा हाइबे चाही खरि ममांग लेब ऑर्गेनाइजेशन अमता लेते अखोइना दि खंगी कुकी इनपी मणिपुर दि कुइरे अखोइने हेक अदुम थेंगनरे हाइबा ऑर्गेनाइजेशन मैम सिदुम थेंगनरे अदुबु हाइबा ममिंग ngasi पल्लिबा WKYY मैम से मसिदि अखोइने सुम येंकांदा अनोबो ऑर्गेनाइजेशन गाक्तनी मसि कनादि थोलकपनो हाइकांदा ngसाइगी मोइसिगी मरुन थोकनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अखोइ ngसाइ मणिपुर गवर्नमेंट ना इलीगल नि अदगी अखोइ असेंबली ने इलीगल एक्टिविटीज तवे हाइबा कांगुसे मोइदगी थोलकपा मैमनिना मोइदगी मसा मरिन थोलकपनिना अखोइना मोइखोइसिसु अखोइना लेजिटिमेट ओइदबा ऑर्गेनाइजेशन नि मखोइना हाइबसे प्रजाना लौबा यादे मसिसे मोइना ngangiबसे नमफु साफुनी हाइबसिमा हाइफेट अमुक थमजगे अदुबु मणिपुर अखोइना याम लुरिबा अमना अखोइना सुम येंदोइसे ngसागी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ngसाइ हाइफेट थमजगिबदो मदुरा अखोइ येंबा यारबसे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯌꯦꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ 73 ꯑꯃꯁꯨꯡ 74 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯧꯋꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯝꯊꯔꯒ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯥꯂꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ MLAꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯐꯦꯂꯔꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯄꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯌꯥꯅꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯊꯤꯡꯉꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯟꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯟꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯁꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯛꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯎꯔꯛꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯣ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯩ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁꯑꯥꯔꯃꯥꯃꯦꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯥꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯨꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯏ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯐꯥꯏ ꯐꯥꯗꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯗ MLA ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯁꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜꯂꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯂ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯣꯔꯁꯟꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ
ꯗꯦ ꯍꯣꯇ ꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. Thank you very much. Yam chumba warol kya ama Oja Satyajit ne thambiri. Makha chathajabu oina ai Oja Kiran da lakjage. Oja Kiran shugi matang si masi abrogate tawgre abrogate se tawi tawde ko si matang si masu duga lapses oigrabani. Lairibra laitibra haibamsu men tadri. Duda Oja Kiran da ina lakjani badi hojik tasing harakanda anauba haidi hana mamangai da leiramdaba mayam ama thokale haiba warol su thambiri sig mathakta makoise unconstitutional body ne haiba sidi haiba da haiman ba thokla roidaba ek ngakta ne ba Oja Kiran makoina tawribase tasing narakanda whatever makoina ngasi bokta tawraga laiba mayam sidi adumak unlawful organization ni haina lapthok pa yarabani even Shiroi Lili festival sida makoigi leiba jagada makoigi khun phawra chatpa yaroi phawo aiga leini maduda chalamagadi maduda thokpa thodok any unwanted incidents da daitana sana pujagadabane haba warol phawo hairi sigi matang da Oja Kiran gi mot kari ai thamjage mamang da justice yam phajana opong mayam thambigre ko yamna unconstitutional oiba thabak mayam amadi dum mangla chatharaga last 2 years helabase dum koin uraga lai then the popular government leringa matam chu they are just silent spectator high tareko now even when article 356 ko imposed over matung da su still no changes have been made clearly praja sing no ju u de then koina popular government lai matam the elected representative sing ji gi moi gi mathu kai no ai kanda hojik ngasai hai gi do ja se momang hojik akim mang da koi gi kuki karakhi makoi MLA tara se taseng na makoi jalengam project gi manung da yaur kanda kuki jomi council aragi XYZ ITLF ko tu mayam je punjal laga makoi gi lalhobo sing dugi nongmai chingdol maton na phamma kanda makoi na pham lepo na tawraga leiraba natraga moi gi khonthok natraga irei bo mafam khudi makse leirabra haib gi chingnaba leire se prajami yang nung khangna wapam amne swai jida makoi masel gi marakta hujik aimol khangde kong khangde thadau khangde makoi gi manung da makoi gi umbrella tu phalag leiram de koi di ngamoi era tholaga na mayam ngasi tholaiba makoi masen dum yana ba haurai kaigino da ekhoi gi democracy palewak ni aduka citizen ekhoi gi right mayam lei adu elected representative na kedau dong no hai kanda to act on behalf of the citizen and make decision haibane elected representative ma thause mo ji tawri bra haibane aduka that is the government is representative of the people's will haibane ba adu gi pot gi art se on te na ngasi de han mane ba yes the parliament of India can pass a law aduga and amend the constitution of India but this cookie Joe community or makoi hujik lal hauda mateng pangkhaliba yauriba kotu oigra ITF oigra cookie NP oigra KZC oigra mayam sinadi madu law semba yaroi makoi di huji makoi na semaga above that madu semaga lining bagi potne arigi makoi hujik article 239A gi matung inna makoi ni union territory ma form tawwa hana pot ama yauri dina ko union territory form tawdo yes ekhoi kainona parliament of India na law semdok semjin tawba sembi ba thamba loin ma yai adu madugi maram kharadi kaino ama sema matam da UT ama sema matam da madugi criteria kharadi fulfill taw mathau tai constitution India pi madugi criteria mayam do kaino da madu pi mang yam important oi bise UT often include area that are geographically isolated then culturally distinct or deemed statistically importance oiba pot to the same go dongni have pot am yauri bane ba other tagadi kind of primarily for administrative purpose ni other statistically historically regions and are directly administered by the central government and higher pot central government ki makha da moi le jaga ga so hauji pot pi da isolated oiba geographically isolated oiba nataga culturally distinct oiba nataga madugi yam importance of pot kari yauge have a question am lai maram di cookie sing kangu si makoi gi maron mayek kai ka are horofum khangde ne koi mayam na dum mayam amana khangai mayam na haiba like lai iramba british period ge hona madugi dum yaw le pot amani ko ne khang le pot amako sige mayam le adadi the state recognition act 1956 along with the constitution 7th amendment act 1956 to the madugi concept of UT in India je haudoki haiba tagadi adadi madugi manung the period that it merged various concept of UTs in India various form of the merged various form of party state and party state into category of UTs though are minor p high matam even koi capital or Delhi ko UT states like the Pondicherry are Andaman Nicobar Island and moi ki jaga sing the pidi ba mayam dugi UT mo form to gi magi primarily for administrative and statistic or historical region hai ba poaching do loin mak yaw do makoi gi loin leina pidi ba se na ha ga di ko kai no hai kan de koi gi
financial and political mogi yamna backwards on labor kangudu ya the pondicherry magi unique cultural identity of the region magi laden pire adaga madugi pot mayamam labdo equina ngasagi bifurcation of states ngasagi adum constitution na parliament to bunga mi ha pota even 2019 da haitare Jammu and Kashmir and Ladakh 2019 da ani to khaidokki pot se sigi pot sida dum mokoina ngasagi matau tama ekhoi chu yagani haiba pot omda ngasi changjilakpa manu pot ama yawi aduga even constitution of India gi piriba mayam singdu da sengna hai kan di ekhoi makoina tawriba pot tu constitution ya ya di haiba se khana daga su yadaba pot ngata ne haiba matam da yamna golden triangle of the constitution ne haiba article ahum ga haib tare ko article aina toina jaiba article 14 19 21 gi manung da yamna maru oi ba ki provision of article 19 da kari yawi hai kan da aikoi ta sengna yauri ba makoina hai kan ba aikoi na ngasi thammi ba wafam ngangi ba singse article 19 gi khwai matu na piri ba do article 19 clause 1 sub clause a the piri right to freedom of speech and expression do madugi matungi na ngang bani har kan ba ko then adu tagadi adu hek mathang thana ba b the yari ba right freedom to assemble peacefully without arm do madu ekhoi arm par chake haib na te ba siroli festival do punna organize roga community me ngasi peaceful oidre har ba poto governor's rules or president rule har article 56 lai manung da popular government ama sem ngamdring manung da hojik popular government ama semak pa yana bagi na traga sem na bagi thogdang lo bor bagi par amoina madu crore me am thadra ga tobune na di lowe ba still hojik dagi manipur gi MSRTC na ama mana mamangi Amit Shah gi Mars ki 8 orangani madudra free movement regime le helagani ko buffer zone le roi mayam free movement loi le ne have to yagi de ko but adumaina hojik su yagani haibaje thaja handa ba podam ka ngasi hana mangjong na mayam da open threat tobune ba ado tagadi hujik aikoi to form association or union do makoi hujik ko tu nung tu ITS yang tu yangre adudi to move freely throughout the territory of India haiba potugi manungda article 19 gi poto madugi poto ngasi pura masigi posima lawthu Manipur state gi kuki leiba jagani na haiba chamana draba aruga to assemble peacefully without arm haiba ju lawthu ekoi sei ja kana to bu yade haiba pot sigi posida lae aduga even kana the to reside and settle any part of territory of India na article 19 yaw makoi charu yaw de ba chengna jengna ragadi horpong khamdau singi maru yaw de haningi hoi khoi ga amin ga bina ko myam leiba do makoi leijasno aduga ai khoi na ta sengna haragadi restriction mayam ama madugi pota article 19 na mayam am piri ko to practice and profession or career any occupation trade or business adagi to hujiki any to reside and settle any part of India adagi mayam do piri manuk to da adum government of India na aduga even state ki kanona power da equate to protect country unity and integrity madugi kanoda restriction mayam thambaya dum piri national security da yengaga aduga to maintain freedom kano dengan saya kari haita restrict freedom and maintain peace and order haita re madugi mayam gi ada uphold social norms and values sigi mayam sing sing asi di loina makoi na thugai ben lawi aduna even ekoi makoi sing di constitution na je kari no hai je moi ngasi di khangdraba kangu mayam duga ngasi de ekoi na government of India na kari maram da dum thara gana traga state ki popular government lai ngai dana kari maram gi ngamdrim no so hang bajana hangi se kai no the constitution se is a fundamental and foundational document that established the framework of a government and defined the basic right of its citizen I say ngasi di koki kanguna kaur kanda madu loina mak ona dena thabak thorom mayam ama satharang no honarak pani na ai pot lawi aduna hujik makhoi chumba mayam ama laibudu da even koina core principle of a popular government se masi karino habagi art se government manung da kano cabinet minister bo paina koi yarum ma ba makoi gi ani yauri dina ko ekoi social welfare param ba horticulture gi param ba koi nimsa ge jeng da lepa ge mo yauri ne cabinet minister da ko mami ngata palle ko ada si yarum ma tam da core principle of popular government establishing popular government se karino habi se mo masana madugi poto khangdrab ne nai di lawe adugi poto khangak tabani na praja ga elected mayam na to act on behalf of the citizen and make decision or to make laws of the people se mo koi khangdabani na ngasi law thugai barom na ngasai gi mo gi security due to security reason oi bi ai mo koi the security manga tara mo koi gi score oi bi buduna ngasai gi cham chani chahum lak budri pana ba yaroi dina ko moi lai jaga da ko ara ayam mo a chat lai bin de sin gi bani hana chai lai ba nga tani na tra si gi pot mayam sing da adu kano to ni and the core principle of popular government is that the government is government's legitimate comes from the consent of the governor and haido which means that the people are the ultimate source of political authority sai
ngasi praja sing ngasi lauiba thangalaiba voice mayam singje masigi arthra kaino aikoina kari to mathau tai ga se khangdraba kanglu proof to the laisalubuna makhoi adugi democracy gi aduga elected representative amana makhoi first and foremost duty se kaino se khangdraba aru to protect life and property of common people ni haiba se khangak tadna makhoi dinga sai khulai paiba singdugi advisory committee board tong leiraga ne makhoi yaksal laganda makhoi na harak da noi si lali haina masana lepangam draba miyang gi damak koi tawai ka tokni thadokani idea manipur thabak tawgani na election mamanga toromaga su makhoi gi yalami banga sai gi project amaka kona chummena su launari mayan jalangam project sai kutrani pu yankai mamang yala abani na amma kona leiba pose sigi manung da yari pose ta na honar koda khoi gi Myanmar rom dagi kaino khara lam machet khara are manipur khara Mizoram da khara northeastern part khara loksal laga Bangladesh khara example ni ko sai da makhoi gi oiba bot amaka shema kan da administration je makhoi na pairagal chukli pairagal leininga ga praja sing je subsal laga thamning bai pot ne swai da hujik makhoi di koina hujik ge Pahalgam gi pot ta koina Kashmir gi pot ta khoi gi lan thong rak pose yam kharaw pot amaka hujik kuki gi la lo hujik ni paurong ne kari gi no hai kan da Chinese sing na arga Bangladesh sing na khoi gi chicken neck hai tare sigi jaga da kan acho wipen me pai chale kana kha habak pose masi thad khraga di khoi shai je khoi ning kha tam to bi ka khalam bi oi di oi ko adugi pot to aduna even shumba pot mayam am laibani na khoi ta seng na harga di makhoi je bab ta han bangamba ama change adugi bab ta han gi haiba taraga di elected una chongthor aga ngasai gi leiba kangu sing ngasai thadau gi dagi su makhoi gi leader sing tholaga open oina ngasi media da interaction mayam tawdana statement mayam pidan tawriba pot je thadau gi CSO gi leader duna piriba statement do thadau gi leader duna piraku to su gaide chumme ba but aikoina pirisu aikoigi opinion piraga so aikoigi ithaudi nate ba ko but admaina mathau tawgada ba moi elected sing do makhoina ngasai thadau gi leader sing na kongi aimol gi mayam ngasi pinai ne ko yawi yawde chi yawroi aikoidi constitution gi piriba rule law no mayam rule law chanhan na ba da aikoidi peace program na mating manai lauri ba do admaina elected tara do amtang hana makoina laurako matam da popular government dum chemga ne ba ngasai pabung na ngasai yam pabu ai sanai bu kena haibi gi ba do kaino hai kan da cookie sing du sune they are from the BJP ki manungda makoi tare yauri BJP dagi ahum ma to pore ko ahum numa direct ata moi ase lalo wi mungi chairman yauri adinga sai kan da tare da ama yauri ko ni sa ku nu pa jo chairman ori ni ko som da jo ma yauri ko kan wona karak pada cycle gi do adu tagadi makoi do yaujara se no ba but tare amadi BJP ori dana ko adinga sai gi macha masu phatta ba mayam le de mama pa makok yam sai ba da maina BJP ki podo sabu oi gane ba audi te koina BJP ki Congress ki adu ge da ge na leiba na te ko popular government ama leiba matamda uji koina Supreme Court case file tawnaga no matam uji assembly phamal lu kaina uji tawri dana ko madu ki director su piro uji phamba ga sungam moy then uji si am lu bomna makoina tan ba sing che sung khar khar phangba malhan ba union government jina central government na PR thamjal aga so mamangda hanagi former CM N biren dokto resign tok jog tok sa mana ko campaign to hon gre ba then PR thamjal lu lai gre are hujik chi sugya ya da ba tan bada yaro da ba ekoi gi India gi integrity sovereignty mayam da thugai bi ade ekoi India gi kano se kano da mayam ji kaim da sumba sokpa ya de har ga su makoi na ngasi di separate administration sina mamang da pre condition on tamaga wari sana sai bane haugi su moi gi tarik trampan gi pot se adagi makoi na mi ma pira kan da CM oi bo oi da ba government sem bai kan tori bo se mai pa oi kai gi no hai kan da makoi di condition no an tamaga da si ya ra kan ekoi na hai mi ji oi long har ka do that means the government of India union government as well as hanagi state popular government do moi kha lai bo mo koina khanjana thamam do armani still usi president rule lerga on behalf of the president of India governor of Manipur ngasi rule torgo lai basi bo governor je moi usite haibne then ai koi gi valley da ujik no mayam ma khul nga amba to amba la lo yaro ma to ki mayam jo isha gi oi jab loin thado kan da imale ba iram dam se kan da bi an thol ki mayam sing je sigi potugi ona tenable reaction among ngasi dikoi uiba aruga Manipur dadi ngasi asugum posum chathara agadi moi army na people statement manung da ko then adagi koi gi union home minister na 2007 the big statement na 2025 or 26 ki last part ta insurgency ki problem entire northeast ki particular manipulation ne haibse silo shinoi pot da makoi dum yu ga thambra ngasai mamang da makoi sing gi jaga sing da makoi je mateng panghalibra su gi mingda then makoi gi su gi ground rule this came number of number of gather at the time of signing SoO 2008 tripartite agreement so interpret tawrga so 8 ta tawgiba government Manipur khanga tawgi poto ngasi adugi pot ground rule cry the mang the gather masing angle per kulai kamai khang da bagi pot amaka order ta ngasi governor na thokte president of India na president rule thokte then I ko gi looted weapons sing difficult on aram bai teng loi pikal na ko adu somda
ꯑꯐꯥꯁ ꯄꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯦꯝ ꯅꯁꯥ ꯅꯁꯥꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯗꯔꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔ 1958ꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎ ꯈꯣꯡ ꯊꯟꯕ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ particularize ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯗꯦꯟ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ should get involved there also ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ CRPF ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ CRPF ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯦ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝ ꯄꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯗꯥꯡꯉ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NRC ꯆꯠꯅꯍꯟꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯗꯤ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯛ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much. Zakiran ya marik jumba wal thambiri. Pabung da ina lakchangi badi pabung koi popular government amal lai ngai da su ngamdre. Adu dagi hauzik president rule lak basi me amne expect tawruba president rule du su oidre. Masida pabung lakchani ba wafam di akoi gi honorable CM former CM na khangaudana tang mapan daga mana resign tawgibasi ngasai even akoi Satyajit na ngasai habibado haiba makoi kuki gi sisu makoi gi voice kadai bo yongna shengna tholokpa ngam habidi something behind kari umma khara di leiramga dra haiba gi chingna ba Satyajit na habire sisu masimuksu dum khana ba yaiba sumain tawdana akoi gi su leiriba akoi gi maitei ki even CM nong thombam biren phawa haiba sigumba gi karigumba sungsoi soidana leiramgadra habadi CM ma mahak masamakna oijaraga sumagi remote control di kanaguma amna paibagi pairamgadra habagi chingna ba phawba pagung phawdaba nateba madubakna khudakta mana chalaga resign tawruribane ba pabung si matang pabung gi ba motse kari thambini law chatabale pa oiba samadi politics law and administration home chin aba tawdabse aduda politics da law yaudragadi constitution yaudragadi arubu oyaba for example politics sina center na high command na adage central leadership na unified command nangi motama oyelo haibisi law da haibana teba Kuldip hapu haibisi hapadi government of Manipur na hapturni ko under the leadership of CM Machi law da nateba adege nangi rule akano law and order do ai dum tawirage chingdana ai tawba nangdana du tawba parmanbu haibisi law da yaudeba this is called party politics neba id law na yadaba party na hairaga da yaba chief minister kan basibu legislature mayamdugi majority party or parties mayamdugi vote launaraga mayamduna yaba midu leader by state claim toraga governor 164 da appoint tawdurim haba asigi pochina law ni dana adu nataba akhoi contract tare tuna han contract duna moina pamba mi se khanba yadeba center gi
ai kamana hairak padu matik sagera charoira badu mayam yaptaba adigi center na adugumba midu minister hapu lairi haitaba du mantri o hello adigi lo khangdaba duna adu o hello ka haibese chen thungi olamda kaim khangdabduna finance o hello haibese center gi dictator loin togdurin maba aduna aikoisi politics da politics political party amaga launaba adom chakra adudi politics punatre politics di same party di man da sasun tawigi mawong che politicking tawuduni mana administration tawai di law da tawduri mi sasun tawai si constitution makada aikoisi schedule 7 gi ani tatatne haibedo union list state list concurrent state list ke number 2 or list number 2 siga masi state ki pura magi sovereign authority ne aba supreme court na haibi matungina state tu ki manung da ko law and order hairo lamgi sarok hairo man to wi abu puna ma cha freedom of speech expression fundamental right le puna ma sa state government na nak singa da bani aduga state ki exchequer asimana control to da bani Hoi namak tekti ki kari ba center na piri pa puna mga sa state na mapam chana mong chana chakwa thorang da lau sing amama tawbe education asini singba mamda thada kadori mna ba adugu madu tawna na bagi sengma dori sisu law da sengma dori mna ba aduna law chatta banina law do enforce tawanda banina kana gumano haje law chi tumdana lehen ba port oi ba aduna ni aduga amu Cookie jogi MLA tara gi aduga mogi society go in la agada cookies are not believe in democracy cookies democracy da thajadaba mali aduga cookies se rule of law ain da thajadaba mali jikila iba train chinani ko ain yaba ama phawa to widri yaba adudagi moise autocratic society haidi chieftainship kaina to bodo chieftainship chi moi de chatli dana ko chatpam thoktre na huji mayam ama university ki professor Jogendra hoi kari hoi torga mayam thaga naraga adugi tongan na ko gi kano baba discourse to khot pa babu yaure ai ko cho dum khanai aduna sigi da khara sopnam gumba autocratic ki style si da leiba aduga chieftainship kolakpana ningthona hai khardi loire adigi somda organization na haraga kotu na haradi ITL na kernep na kernona aduna hairaga di loire haibi gi port amada chatpa mitai ge khatang khenrise mitai ge na adu mu henjin yamandraba chipten di laadana punjan me di laadana nangna haradi ai di yaroi ba pros and cons da mitai ge da ani khakta thokte aba si yaning ba group yaning da group haidana leidana ko agoi da dunate yaning ba haibi si ju pulap yaroi ba aina somani yaning pros ki kambu sida kon jai bi sidana muka aidi somani yaning de ani yaning da mong sini ani khakta lege dabdo adada yaning ba du yang kai um puthokpa yaning da bu du yang kai um puthokpa adugi port adudi kuki ga naga ga community da hairasi mukhoi thine haleba moi ti pulap pulleba pulap punman phattabana karino angam maduna nongmai paibaduna control tormina pajadaba aduga metei ga tona tining ba manipur ka hin janing daba mayam leba ko lona pau phona ba yam leiriaba hoji sida unnare khonare ga hari malakse yaurim ni ko ai su khara haido kal pa haido kan to kan haido oroi aduna adugu megi pot aduda leiba sing aduna akoi amato oina legedabani mite yaudana kukiyari ba ko hingba yabanate kukiyari ba yaudana mite hingba yate haibana sing mase moi leadership hoje ma dum taram gani haiba sing si yaurim ne ba adubu masai control to bodo autocratic oi ba poto aduna chuchanpur da hairo pramanamani ITLM na hairo loire Kangpok da hairo kotu na hairo loire adu da hairo kene na kene bi haibo mayam chu understanding lenarimni asigi pod oibana akhoi da majority community da lantare masi chu yam ngak pa mani ne dimana akhoi se
यूनियन टेरिटोरी की थाक्तगी तादबा पुलिसोरी की गुम्बदगी तादबा अमा पियु अदुगा मैते हाटकनी करिनो सिबो आई भाप तादबम ले कुकी मपांगचिंगदा हंगनिंगिपसे डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट नत्रदि स्टेट गवर्नमेंट ना अदुगा मैते प्रजानदि ngambनते को डिमांड यूनियन टेरिटोरी पियु मैते हाटकनी मैते लाखपा यारोय कनमना दिमे यूनियन टेरिटोरी दु तालगा मैते ओकुल चटपा यारोय मैते चुरचानपुर लाखपा यारो ओकुल हारिसे मोगी कनोनते अदुरसु खुल्लमा अनिखक कुकी ताब ले हाइबिदुगी ममीदने को अखोय जगह फाउ यारोय असिदा कुकी गचा हेमानना भारत सरकार जो असमोयना हायरमिना उपाय लेतेने हे यानना बंतो होनउदना कायना हाइरेबको लॉलेस लैंड दौना अजे जम्मू कश्मीर तो अमद तो गा मोदी गा मखा चेक्तना मिगी इसिंग बबु पिरो याने तो खलैनिदना अदुगा सिगे डेमोक्रेसी दा बीजेपी मोय मसाना सु पाइजरिबा मागी स्टेट की इंजिन नम ओइरिबा असे सरकार सिमबद मागी सरकार जेबा कुकी की बीजेपी ना थिंगबा कुकी की बीजेपी ना थिंगबसे सरकार सेमदनब थिंगबसे कुकी अखोय की बीजेपी डबल इंजिन की सेंटर ना यारिब्राबा अदुना लोसे सोंजा चतरेबा अखोय नमजदा सेम कदरा सेम ओइदरा ना ब्लाइंड अखोय सु सोन बनिना मणिपुर से प्रजा सिंह याम सोले अगी मेंगदा कनाउमना साउदना सावे साउजो सोले चाप लीडरशिप लेते प्रजा लेते प्रजाबु प्रजारना अखोय सिटीजन की थाकलो सिटीजनशिप अमना फंगबा राइट अखोय फंगिब्राबा अइबु सेनर सिटीजन मोइना ngang chakton tawrisba I chap chap right fangiब्रो ai jo khangdaba mayam marakta khangdaba makok number 1 ne aise ai ni na tabo mayam se marakta ai chu yawram ne ba ai na singi noi di pangi haibna te ai chu apang marakta khangdaba manak gadha marakta da ai chu yawram ne ba aduna akhoi da article 40 1921 sai kirana so hai gre adum अखोई ह्यूमन राइट की ख्वाइदगी मरुओइबा फंडामेंटल राइट से अखोइदा मांगलमनेबा अदुदा नते रिलीजियस राइट यांगरे मांगनदबबु करि लेरिगे मी ओइना लेनबो होनबदा अखोइ चे राइट टू लाइफ सिदा लाइफ से मांगिम नत्रो लाइफ सिबु रोटी कपड़ा मकान लोइरब्रो स्कूल तंगदबनी अंगांग तंगद लाइट तंबा मंगदबनी इसा फहनगदबनी हेल्थ की ग्राउंड एनवायरनमेंट ग्राउंड लंबी की सेफ्टी की एडिशनल सिटीजन की नुपी की अंगांग की सिंब राइट मयाम मसी ngakpa haiba natro aduna akhoi gi life se animal existence tu ya de ba hui hodong sa yaudi moi boba mayum tumpham lei chappham lei adu satpham bo lei adu ga moi gi di cinema yengne ai adu gumba idea mu butokane haibidi leibidi natre adu gumna ayukta charam chari nungdang na charam chari akhoi adum thabal songi no equally haibisina life am oide ba aseng ba real life am hai tardi roti kapra makan gi mathakta leiba nungai gada ba tumbagi right chatpagi right walking gi right thabak subagi right adudagi chawkhatnabagi right pungning wakang loksing hengalnabagi right punamak ase machina punjalakanda life asi sarim neba samnege ma sidri animal existence sidya da tum bayim da tum lei haibedu life kobro adudi life natreba adu fort punamak ase अखोई लोइनमक लेतरबनी अदुना मसिन मोइना तु तोरक याय तोरकतो याय ना भाबना साबदुनति याररोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना विद एन आयरन हैंड अमगा लोइनना नोइना पामीबदो लीगली लॉफुली खनबे याबा मोंदा पॉलिटिकली खनसी ओइरोइदबा मोंदा सु तोरकनो नोइगी ऐसा हंजन चाहे करे लोकल सब गवर्नमेंट दा खुदोंग साबा पीसी से लोय हारिदो पंचायत चु पीसी अदुगा म्युनिसिपल काउंसिल चु पीसी एडीसी चु पीसी चप चाबा पावर बन तबा 50% द पिउने चामिउने कुंथ्रा गुमदे ने होजि लेरिसे 50% 60% पिथो एडीसी दा पंचायत दा अदुगा जिला परिषद दा अदुगा इलेक्शन तौ छै मंगा मंगागी अदु करी उमम छु तौदे अदुना अदुगुंबा मयाम अदुदा तौरे हरगा अखोइगी कनोसिदा सरकार सि सेमनगदबनी अदु सेमनबा ngमोइदबोरदि गवर्नमेंट इंडिया दा अखोइना आशा तौगदर सि करिनो अदु ओरगदि लोय लोयबदा आइनि तततन हाइबदो
non violence ta June 18 ge double 36 June aina thonjaba mini ko 36 June haibam de leiba honate adu reading terms ni pakong londa phrase amani time pan ge double haiba June 18 ge movement do madu ge double do 36 aina thonje ba aina coin chokjabani adu gumba kholai paida ba adu hingsa yauda ba non violence ta khoi mayam kutum tare raga Delhi tan na lauba ma sangi. Thank you very much, Pabung. Yamarik chumba oral thambiri. Makha chatha boy na was SATYAJIT talak jage. Was SATYAJIT nakalamarum da koi Pabung na khugilam damsi lo chatraba lo lektraba lebak mani havasi was SATYAJIT masi mak haiman bathokla rido from statement amakhakni. Na yeng lo bada koi socially, economically, culturally, politically loin lapse oraba. Le kunai loan da su senmit loan da su inat loan da su lengak loan da su documentic swathara dugumba akogi 1949 dagi akogi manipur si India da yaktin gi dagi hairiba lairiba mayam si documentic tongan ba section sing si da koi je lapses laire aduma pu housing si 21st century ni 21st century si da kari haini housing lairiba si How's popular government amaneba miyamna pam libase even cookie gi mai kai dagi suma koina live strategy si positive oiba ne haina koi lowa yai aduma pu high command akoi mayam na have high command na silak tragadi akoi karimta ngamde have even handak sambit patra lam da tongan ba mi koi MLA sing ne unari je kem jan satyabrata adai mayam na secretary gi team CM biren gi team gaina team ga khaiduk na dana power hunger oina leibagi mawong se bura adum yam mayek sengna tai masigi phibam sida dum leiraga di khu papun hoji haiba June 18 si double time joraga June 38 ki yam kaino oiba phibam da lak jaga de on ba ma purakpa ngamdagi mami masu tasalai ga haibagi statement sida oza SATYAJIT ki oiba warol di kari thambini Haji akhigi somna hambi sida issue ani ni hajab tare ko amna governance ke ama governance ke da kana hajab se akhigi government amle ta di han ham da ma se mi sik identify to wam dakar way ni thamjage haji han ham da civilian je man ngakada bani civilian je ngakada bani aduga civilian ki protection adagi sai akhoi tamuna thambi ke doina ahallaman adagi nupi angang leiba society da leiba se ngak pa ma mathang da khoina pam se akhoi ki kenus terrorist militant lebak se create tor problem create tor sing se masi man thing da bani have tham jagat ahum su da akhoi ki madugi mayam du tawda kan da justice amdi pifam thoy tawru mayam du kaiwa lana tawradi mongod action lo khum thoi ama thoi sineba hoje khoina yeng do si hoje ki mokhoi se da illegal activities taw mayam se da yana na mokhoi nga sa khoi nga sai neri mayam se da mokhoi da FIR palabra yes adagi moi da taw do si investigation and prosecution na si khoi maru ne ba ari hadi nga sai investigate tor kan da prosecution si tor ko si di court tu na di court la khat ba potu court pir pa ya ba te ba court ti mongod da yawra kan da si case le re adagi I want to see investigator mana crime ni mana no mai halami mi plan tor mi tor kana ko na pe ka aduna prosecution investigation amasum prosecution later base to da basina masi problem am li haje thamja ge ba mathang da khoi gi law enforce to ba kan se da akhoi gi yam nungai ba na sai som na thambi ki do akhoi gi sai da akhoi mi khra tai lak pa ya roi na hai ba kan se masi da kai na kan mi gi right am violate to ri ni ha na da adagi model festival du da to ri ba kangu suppose tangkhul gi moi ma'am se tangkhul chinau se hoji tangkhul naga lungna kuidingai da mun thoi tangkhul chinau ma'am akhoi tangkhul ma'am se gi akhoi tradition akhoi culture even makhoi da moi da ngoksen nu fu hai moi na ai current taw ko du akhoi culture ni mi ma'am yeng ba lak toi ni modul thinga adi moi gi against la lak pot amani adu ta di hoji se Delhi da su tai moi kha tai ku ki tai ko adagi America da su tai masi akhoi tai noi lak kan sum hajela di sum parak ta bam lak to ri ba aduna sum da sai da akhoi tai noi lak pa ya ro sai da noi tak pa akhoi to ba akhoi na aduna makhoi gi demand je kari no hai ba da akhoi na sum yang ka da common enemy ma sagat pa ne moi se samna hai ba da moi gi goal di sum phang roi da ba adi government of India su ta roi da ba kai no ka da goal se aina 50% phangaga hoi ti 100 ngak ta phang ba ka na ming chan ba du sum phang roi da ni na
करीगुम हाइजलगा सुंफंग फंगवेदबा पोट अमसे कमन एनिमी अमा कमन एनिमी से कनानो है कांड मरी सुंगले लेनदबा अखोय ताबोना से थंबिखिदो ओजाना थंबिखिबा मरी सुन लेनदबा अखोय मैते सिदा अखोय सो गवर्नेंस से यावबना ते अखोय कमन सिटीजन नेबा मरी तौनबना गवर्नमेंट गा तौनरे अदुगा मैते ने ताने से मैते से तुल्ला मोइने सेनरगा मैते से अखोयगी मोइगी मैम से मोइ मसेन से खनरप कांद मोइ मसेन की यूनिटी पुरकना कमल अमा सेनबनी हाबसी थमजगेबा मसे अखोयगी गवर्नमेंट की यम तबो याबमना अखोय फाइनेंशियल फ्रॉड हनम लेरी अखोयगी मुन तौरिबा मैम से इलीगल एक्टिविटीज की दमकता नोमै लेनबा तौतारि मदु फाइनेंशियल फ्रॉड नि मदुदा इन्वेस्टिगेट तौदना खोतना तौदबा हारिबा ऑर्गेनाइजेशन मैम से मखोयना एमएलए दा डिक्टेट तौरगा तौरिबसे मसिना ताकपदि मोइ फाइनेंशियल फ्रॉड क्रिमिनल एक्टिविटीज तौरे मदु थबो लखति हाबसिम उल्लेबा अदुगा मसागी एमएलए मैम मसागी गसी कौरिबा खोलिबा मैम मोइ लीडर की ngасai somna hangbikhibdo moi kai tawda ga kanda अखोई लीडर से राइट्स एंड प्रिविलेजेस मैम पीरी हाइदी फैसिलिटीज मैम पीरी लोकल एरिया डेवलपमेंट फली मधुमा की राइट्स एंड प्रिविलेज ने अदु माना कंडक्ट हाइबम दिलाई दिबा अइना मयांग की ममांग कमाइना कंडक्ट तौनी हाइदी सपोज अखोई ngасai कुकी तारा कुकी जौ तारा एमएलए हाइसे मसिल लाले कई ना कंडा कि once MLA अमर रिप्रेजेंट तौरदी मागी केंद्र रिप्रेजेंट तौबनते होल मणिपुर रिप्रेजेंट तौवेबा अरे अखोई सिजा थामी बंद खंगदे उरिपोक्ता खंगदे या स्कूल खंगदे एनी कार्य मिसे अखोइना मागी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंदुदनी अदुगी सिने अदु माने रिप्रेजेंट तौसिदि इंटायर कम्युनिटी होल मणिपुर नेबा अदुना अखोइना मयामने इबदा MLA ना हायरगा MLA अखोइ मणिपुर चने बियम MLA ऑफ अदु केंद्र ममे हाइबसे हेड फटप कखलेबा एनी करिगिनो हंकांदा MLA once हाइरदी मा होल मणिपुर रिप्रेजेंट तवी केंद्र ममिंग पनगनु केंद्र ममिंग पन तारी मा केंद्र दुगी MLA ओय नते मणिपुर की MLA नि अदुना मखोय तराना तोरको मतमदा मखोय तराना मोइगी इंटरेस्ट ngambo ओय तारी मदु अनकॉन्स्टिट्यूशनली मदु तोबा यादि हाबसिमै थमजगेबा अदुना मोइना तोरक्तो सिएने सुम येंकांदा ngасagi मोइ तरा मयाम दुना मोइ हारक्तोइसे होजिकी मिनिटे मयाम हादुसि मसितो गनवन हाइ तारी अखोई याम फत्तबा गोल अमना चत्तोइनि अदुना मदुदी मोइदी मदुगी अबबता लेरबदि होल मणिपुर रिप्रेजेंट तौरिजे मोइ तराना कौबिनु हाइबसि अमा थमजगेबा अदुकान मखोइना तौकांदा हिस्टोरिकल क्राइम अदुगा मसी अमना तौकांदा अखोइगी मणिपुर अमसु म्यांमार की रिलेशन इंडिया म्यांमार रिलेशन से मसी डिस्टर्ब तौई मोइ एक्टिविटीज ना अमरोमदा मसी करिगिनो हाइ मतमदा अखोइना सु येंकांदा मखोइगी लीडर सिंग से मैम सु खंबी मणिपुर मचा नते अमना म्यांमार मचा ngakte khoi ngasi नेंगनेरिबा मैम डिमांड तौई मैम सु मैम नेबा अरोइ तानि अखोइना उकांदा म्यांमार मचा से अखोइना फतना सुम उरे भाइ अखसिला आगा अखोइना सुम तुमिना चामिना लाइफम पीबदुना खलकांदा तोंगान तागे हेक्ता अखोइना मोइसे फतना उरे अरोइ तानि म्यांमार से अखोइना फतना उरे अदुना म्यांमार सु मणिपुर की अखोइ हिस्टोरिकल ties लेरिबसु फतन उरई अदुना मोइसे अफब सिटीजन अमा सिदल आदि इंडियन सिटीजन और अफब सिटीजन ओबियु हानगी गवर्नमेंट तादबा चलो हमने थुगाइनि हेबा कांसेप्ट तो मदुबदि थुगाइबिरु हाइबसिम थबजगेबा अदुगा मसी मयाम सिजा करी होरके हाकान पोट अनि होय मणिपुर अमन अथॉरिटी अमा अमन लीडरशिप अमा ओय अथॉरिटी से करिनो हाकांदा हंदकी इंडिया का पाकिस्तान का खना मतमदा फेक न्यूज am थोले 8000 accounts close to government of India website मैम close down तो भी अदगी थिंगी even the wire do थिंगजली अदगी मैम थिंगी मसिदा कोई हकान मधु अथॉरिटी मा सेट तौरिने हादि इंडिया की इंटरेस्ट दा प खै मधु लालबदी सिनी हाइबा मा अदुगा याम थुनु सेंगदोएबा सेंगदोक पचे कदाइदे सेंगदोकनी अदुगा मसिगी से फेक न्यूज नि राफाइल थुगाइ खरे हाबदु लाली मसी अरानमेंट नि याम थुनु सेंगदोक कनान मधु अथॉरिटी मा कनो मा एनी एसेट तौरिनेबा मधु एसेट तौरसि तौबा कान मणिपुर की इशू दा मधु की एसेट तौबसे वाटली सिने वे थमजदुसे मसी वाटली हेमा तमना सपोज फॉरेस्ट हाइरोसिने फॉरेस्ट हाइ कानसे मोइना फॉरेस्ट हाइ कानसे स्लैश ट्राइबल लेने ताइजनेबा नतेबा गवर्नमेंट लेनेबा गवर्नमेंट सिने कइनो ट्राइबल सिने कइनो फॉरेस्ट कइनो मधु याम क्लियर कट ओइना सेंगना अखोइगी वेबसाइट तनि खंगदे मणिपुर कइदोमदा याम क्लियर कट इवन अखोइगी पहलगाम तौकांदा कनो नुपी अनि वांगा हली दुनेबा अरे मुस्लिम मा हिंदू मा हाइदि अचुमदे रिप्रेजेंट अखोइ सिलेना मणिपुर गवर्नमेंट सु मैते मा मुस्लिम मा अदगी नागा कुकी पुलिस ऑफिसर में फमलगा स्टेटमेंट नुटी के दुम तोपय याय ऑफिसर में नुटी के दुम तोपय याय मदुनी अथॉरिटी हारिजे मसिन असेंबनी हाबजे मणिपुर की इशू दा ngasi किसु हौजिक अखोइ गसेंदा लंबी थिंगनी कल्चर यावबा यारो है इलीगल एक्टिविटी तौरपदा करम अथॉरिटी ना मधु यादे नखोइ तो लालिन हाय मधुनी अथॉरिटी की एब्सेंस वांगांग दबा हाइसे इलो लोबदा खोइना लीडरशिप से खोइना हाइबसे लीडर हाइबसे स्टेट्समैन खोइना जब तो हाइब लीडर द स्टेट्समैन मणिपुर की तंजाददी
statesman ama darkar oi makhoi sing se haibadi hanagi akhoi manipuri dana mathang kamaina kaba adagi lakai gi hung khongdong chapar aduna ta akhoi sina akhoi civilizational class ama akhoi gi civilization je collapse to bagi akhoi civilization je masi disturb tor pa activities khara urapani madu akhoi na mayok na darkar oi akhoi yam sonba civilization na teba haiba kaino se laina macha amagum ne u seba kaino hada akhoi na hingai ba akhoi gi civilization je chahi lising anihum je akhoi jin bul da yaw khrabne kamaina protect tawni ade akhoi ngasi tawdana ade akhoi ngasi khanari sida akhoi ngasi khanari se pan manipur pan india chauna khali dana ko ita isai thandagi akhoi na maiting actagi existence khadeba akhoi gi jin da yaw khrabne ade akhoi je pan manipur co existence pulap ko na khanga da ni ko na akhoi wakhalo na sum changhib duna madugi kedu authority duna ngasagi historical truth manipur se kari no do khangmani na makhoi no jik lai ba se ngahaki nusit ama laina guma lakpani aduna manipur gi pulap konbok mayam pulap pulaga hairiba mapan gi chilaiba nusit che akhoi no humdokhrasi aduga laina ama lai ba se cure tawsi cure se hojik haiba sina cure se makhan makhan lai nung ner ma lokthok ta yade lokthok pa potu su tawbiu adu kanana tawdoino hakana ngasagi authority habdo authority assert tawbiu en thamjaki okay thank you very much amarik chumborol thambiri lushilapade ai ozakiran de lakchege ozakiran nakalamrom da makhoigi demand union territory netraga separate administration gi manglan si government of india na masi chungpi piroi haiba warol su thamgrabani chungphang phanglaroi daba goal ama khakta makhoina dumak yunglaga phangani haibagi asada dumak lairaba si pawda government of india na masida piraroi haba wahaisu chungpi piroi haba wahaisu haikraba matung sibauta chap chaba phirep ama laudana conclusion ama poraktaba se ozakiran masi kari oigani haibagi thajab lai ozakiran kainonida makoina kuki jofruki hojiki kana demander kangu singna pallaga government of india da split tawse under the constitution of india na he haidro are constitution of india da noina toido yawde na government of india noido kharaga larik pa go na noise larik haraga laishu khangdabani educated illiterate na mai haibado madugi poto loi uba adana moina larik haijere larik sing je koi swagi larik haite na khanjaba imai bel sing movement horibu sing na he chumna wafam mayam thamak pose the government of India na moi poto pitho gardi mayam na lai lai chu yam kana haitar imai bel hibe yam yawri ko but maximum haitar na masing yamaga tawjari ba imai bel mayam na horai ba movement ari khoi na han gi khoi gi the manipur people convention of 2 years of manipur crisis complete over gi sil dina ko si the low ri wari mayam ga se si ji ga sum yang na kana nga sai pan manipur gi pan india gi this is hai do sumaina khan ba kangbu maga india gi sovereignty india gi integrity india gi everything kai bi yarwai constitution jingakna advisor satkadabani koi law abiding citizen moina na haiba pot then government of india gi huji tasing na hagidi administrative head oriba political head oriba hai tariko se home minister oigera prime minister oigera president bu thadokro ko sei je koina han balgam gi pot zero tolerance of for terrorism kana moina hai dana ko then koina in this what treaty 1960 suspend thamdana moi patare ni pan tarani ko adagi kano da koi gi national security da ai thamne dagi moi gi defense ki leiba mayam sin within 7 days from the kano sigi numit thopus gi masi chakhi dawni kaina taw mayam am pidna ko sim mayam haidoga ani si mak da mokoi su ngasai gi kano do balance to ya da pot am su leib ko adana ne khali argo da seng na ga de koina huji thoiba conflict se kaino koina ha kanda it's a serious fundamental disagreement between two or more parties due to magi interest value natraga needs to the kenaba potuna laibani haibase fundamental disagreement koi dum khangedna ko haibadi koi gi makoi gi difference in thoughts ideas or wants makoi kenaba koi uridna ko ani se dum uwa adana koi gi fundamental duties of citizen of india se kari no haije government of india de constitution gi potu mayam de loina makhangaga nainaraga laiba potu da matru yauriba the fundamental duties as a citizen of India is to emphasize civic responsibility and promote sense of national unity and patriotism in a yauri beneva magi main je sigi pot se makoi da yaw daba adana madugi manungda to defend the country to protect national unity to protect environment to safeguard public property adage mayam ama ato mayam yauri sigi mayam sing se makoi da amta yaw daba sigi pot yaw daba duna makoi gi pot se ta daba then on other part yam ko yam noning ba se hoji ngasi gi no paw khara hoji adam
थादोक्नरेको कोइ अदुम ngasi gi थादोक्नरपदा अखोइगी बीजेपी की मखोइगी चेलगा हजि गवर्नमेंट सेमनेन तोरिबो मोइ एमएलए कुमाथोइ लेहाइ सुरे कुलुमदोइ सुरे हाइबा सिंगजे मसिना कांग्रेस ता जॉइन तौसलगा पुल्ला कांदा मखोइजी गवर्नमेंट अमा सेमबा याबगी ओपोजिशन दा बीजेपी की एमएलए कांगो अमा याउसलगा नो बोलेगा अमा सेमनाबा होनामिनगदोरिब्रा हाइना हजि न्यूज थोलेएबको ए चुम्मे आइंतक लानबे न्यूज थोलकुदने नि हाइजरिजेको अदो तागे सेंटरना मखोइ बीजेपी गवर्नमेंट सेमबगे अयाबा पिद्रे aduna mokoi smai to ni hai adagi amuksu guji congress ki kano leader kana president ori ba mega chan jasi loktoga ibo bina smai no nga si taksal la ya ba pau jauri source tai ni na piri chumbe lan ba yai then ado kari gi no hai kan da ko sum dai lan ba chumba mega chan di bjp yaw do re kai na na dai chum dai ba ko lalam be chumbe mi sin thok ni ko adu bu nuksi se una ling di hai ba pon su lai adu manipur da di ekoi na masagi magi best interest ta party gi na tabantra people gi na tab pot ta thawak to ba politician me am leibase sina su wa ne sai jasi na hai do mla mo oi bita ra gadi elected mo oi bita ra ma khoi humpu se sina represent to se 34 lakhs people se represent to ni ha je he kaurga magi community magi constituent assembly da handara ge he wa ngang ba khan ba dong to ba me he thole ba sigi posi leiri go di khoi yar roi ara ta khoji ki hai posi su me khala jadi 1985 in the 10th schedule of 52nd amendment of the constitution india da madu parliament da pass to gi da ki khoi political party has a constitution india da madu recognition phangi ba pot amane ba ko ba aduga madu phangi ba potu gi pot ta ngasai gi 10th schedule na ma piri ba ngasai gi even ensure that the member of parliament or state legislature shall remain loyal to their political party and prevent from changing parties for personal gain and magi main theme the yaw report se masi counter ga thabuk tawde hona ba mi si su adum conflict manung crisis manung da adugi potuna bu chumam taragadi oirabra haiba potune ba aduna swais dane nawai mamang the statement me ama thome ba mu hojik se sigi khana bi kudong chabalo kanda aikhoi center na hapakpa leader amada adum cm oilaga aikhoi support tawni haiba thomaga hojik na mu aikhoi cm ani na tawni haiba pone ba adai mayam na dum hai hanagi ex cm se sina dum cm na la di kamai tawba noi support tawda adu oirga su yaga duri bra mo na haiba statement nga ki hongba statement mayam ama yamna fikal loiba stand chap chan laitaba pot mayam se ngasi makhong chetaba man ba mukak ngasi khoi na uiba sigi mayam sing se aikhoi na masigi posin loishandri fawdi aikhoi ni any khananing ba topic khana sanu tawsanu conflict crisis sigi conflict sigi resolution ama hai tare solution ama for end of justice for each and every common people residing in the state of manipur kang lebak le khudi mak se ngam moyaba aduna hujiki pot da aikhoi na anchor hangri wafam sing da aikhoi gi manipur people's convention na aikhoi gi chai ani su da logi ba magi pot mayam sing demand sing manung da demand for accountability and ama yaw ne point number 2 da number 3 da rejection of government narratives and ama yaw ko adagi number 3 the end of proxy war and government of india immediately sees all form of indirect support to foreign origin armed group subgroup kno upf operating in the state yamaroi ba pon atani ko restoration of fundamental rights di sigi ahum jibu tawgri restore tor poje dum phang adum tor adu leira pone then ensure free and safety movement je sigi pot higher poje huji ngasai people convention logi pot huji shiroli festivals da free and safety movement yagara yaro that's why the khanga ani adagi di acknowledgement of state fallacy di ko dum khang le ko adagi ko legal action against unlawful and anti peace activities to bahana ngasai jase jo khar pan gre ko pabung pan gre sigi pot sing sigi pot लौखतना लेबसिने यामना अखोना ngasai afaspa leriba topa leriba mayam sing army sing kai gi tawde adagi ngasai protection of forest and open cultivation kai jide dum khangleba to osiko aduga ekhoi gi keno da enforce the national resources nrc gi pot matang ga pallaga ngasai gi manipur people convention na ngasai gi loghiba kokomi gi and the people of manipur tawga handak loghiba waret mayam sing che sigi pot sing sidi ekhoina kai gi no hai kanda masigi ji ekhoi territorial integrity gi historical identity gi aduga political unity of manipur se she is a compensate tawroi will not compromise haibeneba so will not compromise at any condition haibeneba people convention logi warep se sigi pose lawru leibani na hojik moigi personal gain da thabak tawnar pa taragadi hojik hairiba moina sumaina 10 schedule anti-defection gi and khangnariba pot se 1985 gi kano da tawkiba 52nd amendment tawkiba question sumaina tawkiba semi pot siga kala kana sumaina tawai pot ga sum laagadi ngasai gi paung na haiba June 18 gi double or triple
people have a photo akoina 36 kind of haibase sibu helak ba yai akoina di khalidana ko jun 19 ja mon akoi ja hai babung ko babung na 36 kai akoina hai amon to roi kai gino hai kanda thoroi hai bisi concept ama babung gi do thoi hai na di aina hai jau concept so ai open bijage ko thoroi means praja sing che hoji political party or institution sing du gi na traga MLA minister or sing na kauraga meeting am pham kanda ne mafam rang khang na khuba khubi no mi yam me then people convention do dane thola kanda di wangang ya da ba khuba khuning do mi ju lai di ba simbo posina nga sai kadar further political party ki tat pa sing da lang da thuruga lai ba masing na yam bani na ai koi ta seng na haraga di masigi jun 18 ji thoroi na traga 36 ju thoroi na ai bwa ne ba aru jun 18 do bang law na khudak ta hobu ne ba mayam na haunuru bu taw de ba hodi haunara ju thoru ya dri ni kongjom de da numit ta 33 kano da mi isai no la drama tawshlai ni da sigi pot ya ba de mentality se aru di ai koi gi manungi unity adagi ai koi gi manungi leijarba ai koi gi lewak musibgi sense of nationalism mayam sagat na pota adum thugai na hidden directors mayam de lei hai ba se ko na kawroi do ne swais de isa na logo da ba warep to pirep to mi na logon be aro isa na logo do ne hai ba ne adu lawraga di June 36 to 36 and 100 times ko oina 36 dagi 3000 times na horuk pusu yai ba madu gi do matang di charen khali akona thugai jai ba na te ko against this terrorist group or kuki illegal immigrants or koi gi lewak thugari ba India gi adugi Manipur gi oi ba system da thugari ba kangu se si warak si hai ba ni koi lo thugai jai ba na te ko koi na people na madu da any article 36 la ga president rule ri ba governor da mateng pangbor su popular government se ba ko su ai koi gi thongdang lo mina tawdragadi Manipur se it will be a sinking community in a short one decade father or na ma'am na ne idna ko sidum oini aduga ona dena ba constitution gi atra khangda ba fundamental right duties or constitution safeguard protection khangda ba mina constitution gi wahan thok hallaga ona na hallaga government of India da thabado kaidongoi da taroi kaidongoi da uroi aruga makhoi gi mangda mangra tan ba alaman haibado haraga tokane ismai yam short on lotion jagi why tang hai ho ge hoje ke seroli da thingi ba kuki jo du na hai che ho he fa hoje khodak ta thinga da ban ramen India na min dok Manipur na masi khodak ta thinga da masi sum yam da na sa hanuri do illegal che moina illegal o hen ba dong na tore na masi di yaro na hai mak maril na hongi maril na officer na na police officer na mandu yaro kolo hen na to da bani ai min tang ha je Okay, thank you very much. Ngasi gi pugachari ba topic asida koi gi tongan ba panelist ahung koi gi babung khaidem mani oja SATYAJIT amdi oja KIRAN na tongan ba warol thambiduna mapung phan bi gi damukta han northeast window gi mai kai dagi koi gi oja hum ba thagat ba phungdok chari loina na ngasi gi unedi koi gi pugachari ba topic asida koi gi tongan ba panelist ahung gi warol thambigre loisilak pada koi gi tongan ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯟ 36ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ till then take care stay safe and good night. Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days.